a dira dikgopelo tseo tša go ka lefololwa ka pele eupša go itaetša o ka re ka sanama re tswela pele ka dikgopelo tseo ge e le moemedi wa gage e le go yena Morena Riede o gona fa pele ga kgoro ya tsheko o tla rotoša mabaka go bankane taba di ilane. Morena Riede o itaetša go na le se sengwe ka moemedi hle o ka mmatame dat lijkt dat is iets met die besklachten ik kan hem alsjeblieft nader. Can I give you 2 minutes and go down and consult? Thank you. I did try to consult her. You were still in this house when I tried to consult with you. Can we just adjourn for 5 minutes? Hello, Otherwise, I may come out too. 5, 10. Depending namkela ngenza ukuthi kuyona ke i-channel. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to also comment on the section down below. So then lolu daba enilibona la udaba ke oluthinta kakhulukazi laba bantu ke esithi ke balimala noma balinyazwa yilo ke leli bhunu ngizosho kanjalo ngesikhathi ke libafida ke ezingulubeni ngamanye amazwi ke kahle kahle kushuthi laba bulala la selibafida ke izingulube. Le nto ke ave ibhlungu nganza kwethu ke if uthatha ukubheka kunabantu abalahlekelwa ke izihlobo zabo balahlekelwa futhi ke ngabazali babo yabo okuwukuthi ke namhlanje noma ke kulezi insuku kudilwa nayo le case yakhe ke lomlisi. Angazi noma inyembezi zengwenya lezi noma inyembezi ke zangempela yini, but mina ngokwami nje nganza kwethu ke angifuni ukuqamba amanga, angimzweli kwakumzwela ke lo muntu because there is nothing wrong eyenziwa icourt la. Inkantolo yenza ubulungiswa ekufanele vele engabe iyabenza futhi mhlambe ekumele ngabe kudala iyabenza. If ever there was into efana ne-execution la eNingizimu Afrika, lo muntu vele wayideserve leyo nto because he is proven beyond a reasonable doubt. At this moment I don't feel like kumele ngabe simbonelo kwekhala kanje because how much more ukhala kwalabantu ke the time befuna ke usizo, the time beyicelela ukuthi ke angaqhubeki nokwenza lento ke ayeyenza, but I'm sure yena wakwenza ke regardless. Anyways bafethu, can you please do comment on the section down below sizwe kahle kahle ke imbono yabantu mayelana nalo lolu daba nazo lezi nyembezi zale nkunzimalanga lena. Don't forget to like this video, don't forget to share. Danko.